Achije deko mak koda njaga maromo kilo 255 manengogi romo shillings milion 2 e sub-county ma Kuria West, county ma Migori. Jatendo bila county ma Migori Francis Nguli oyango ni achije dek go ne omaki county njaga e apiko e gweng' ma Nyangite kalure koda malingling ma negi yudo kowuok jopiny. Kata kamano olero ni achije ariyo to ne opuso maoringo kendo gidhi mbele koda manyogi. Nguli ne odhi mbele ka lero ni achije adeko pod odinegi kendo ichano chwalgi e doho juma manyien ka achiel kod njaga mane otiele gunde adek. Na maafisa wetu ambao walikuwa wamepewa habari na wananchi, ndipo wakaenda wakapata hii magunia 3 ambayo iko nyuma yetu, ambayo inabeba uzani wa kilo 255, ambazo bei ya mtaa inaweza toka karibu milioni 2. Tulipo nasa ilikuwa inasafirishwa kupitia kwa pikipiki, na pamoja nao tuliweza kunasa washukiwa 3 ambaye tunaamini wanatoka katika kaunti yetu jirani, na ni wale ambao wamekuwa wakihusika na hii jambo. So wawili waliweza kutoroka, lakini bado tunawasaka.